na njia ambayo ni njia nyembamba ndio njia tunahitaji kuifuata, maana ile njia pana wanayofuata ni wengi ndio wanaenda kupotea. Lakini Mungu saidia kila mmoja aliyesikia ujumbe huu uzae matunda, ujumbe huu upate kumgeuza kuko wewe ibyo ubona nibyo byiza kandi muhuye ntawundi yugara wugaye ntawundi yugara. Muri iyi saha Mana utwebere tugushimire kuko wabanye natwe kuva dutangurana, abafashe urugendo bagashika kugira ngo baherekeze uwo mubyeyi. Ibikorwa bya hano mu rusengero wabirongoye wabihagarariye mu mutekano, byose bigenda neza. Mana kugira neza turashimye ku majambo yavuga n'indirimbo umunsi w'umubabaro, umunsi w'amarira, umunsi inshuti n'imiryango tutakikubona, umunsi umwijima utuzuye mu mitima, umunsi wa nyuma wo kukubona, umunsi imiryango y'ijuru yugururwa, wahawe ikaze ko wakoze neza, umunsi abamarayika bakuzunguruka, wambitswe ikamba ry'igitsebo, natwabusize inyuma, turase niyo nzira, aho uri hose ntituzokwibagira. Oh no, ntiwigira amahoro, ntiwigira amahoro, oh yeah, ntiwigira amahoro, tuzahurira mu ijuru. Ntiwigira amahoro, ntiwigira amahoro, oh yeah, ntiwigira amahoro, tuzahurira mu ijuru. Ibikorwa vyawe birivugira, ubutumwa watanze buracakora, tushimiye twese imirimo wakoze, ubugwaneza bwawe, impanuro zose udusigiye, nubwo izuba ryo kwanga kuva, oh yeah, umwijima ugatera mu mitima, oh, aho ushobora igihe cyose, yerego uzotwama mu mitima, ntiwigira amahoro, ntiwigira amahoro, ntiwigira amahoro, oh yeah, ntiwigira amahoro, tuzahurira mu ijuru. Ntiwigira amahoro, ntiwigira amahoro, oh yeah, ntiwigira amahoro, tuzahurira mu ijuru. Ntiwigira amahoro, ntiwigira amahoro, oh yeah, ntiwigira amahoro, tuzahurira mu ijuru.